Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele odadewethu nosisi, yebo nowafowethu. Nazi iy'ndaba ey'ngesihle neze, okungenzeka kwabanye zinhle kwabanye zimbi. Njengami nje cha, indaba nje ey'ngezinhle neze, iy'ndaba ey'ngezinhle neze. Kuthiwa kuJoji Maxa, uMr Long and Short, makuphela nje inkontileka yakhe, ngoba nje ivala nje makuphela le nyanga le esiya kuyo uJuni, kuthiwa i-Kaizer Chiefs ayi-renew inkontileka yakhe, bathi bayamchitha, bathi bayamchitha. Awubukele nje umfana omnandi kangaka babhemu, umfana okwazile ukusisiza ukuthi siwine i-Nedbank Cup, yabo. uJoji Maxa usisize kabili ukuthi siyiwine. Usifike wasisiza dlala ne-Stellenbosch ukuthi siwine i-Nedbank Cup, la afawula khona lo mjida lo uSteven, u-goalkeeper we-Stellenbosch, yabo. Wamfawula, that was a foul. Kodwa yena wathe wayinikela ukuthi lento uyayenza, wayenza, langena igoli yakora i-Chiefs ngaleyo mistake leyo, ngaleyo foul yamthini, yabo. So angazi i-Chiefs ukuthi isithathelani lesinqumo sokuthi imchithe. Kubuye futhi kuzoba igame eMamelodi Sundowns ne-Kaizer Chiefs. I-winning goal yayiqhamuka kuyo le ntwana le, uMr Long and Short washaya iphasi yomhlaba, washaya isikwesi somhlaba, la avala khona uDuplessis, assist yomhlaba la ayishaya, yabo. So nguye wasenza ukuthi safika ku-final, noma ku-final angazange abe nemphethe engako, kodwa kulama game lawa nje awu-2 angwabalayo, lo mjida bedeserve renewal bafethu, yabo. Baningi abadlali abangahamba kwi-Chiefs, hhayi uJoji Maxa, yabo. Le ntwana iyakwazi ukudlala idiski, ukuphasa iyakwazi, yabo, ukuphasa iyakwazi. So nje okuchaza ukuthi i-Chiefs vele ayifuni ukwenza i-team edlala, ngoba phela amakhaphu amaningi le season esiwa-participate, wasiphumele ku-MTN 8, kusho ukuthi la amanye wonke wasodlala ne-CAF, wonke la amanye siwa-participate. So nje indaba ey'ngazinhle neze lezi bafowethu, azinhle. Bengifisa nje i-Chiefs ukuthi imgane ntwana inkontileka, yabo. Noma ingamgaya inkontileka besiyamlona-ke, besiyamlona. Njengoba nazi-ke ukuthi mhlampe wayisho ukuthi uMduduzi Mdantsane uyabuya, kodwa uMdantsane ngeke asinike lutho. uMduduzi Mdantsane ngeke asinike lutho iy'ngane zakwethu. Cha nje indaba nje engajabulisi nje bafowethu lezi, kodwa sibe nethemba mhlawumbe i-management ingawushintsha umqondo, imuphe inkontileka umjida, kodwa nje eyi-confirm-iwe kuthiwa nje uyahamba makuphela isizini. Okuyoba kuhle ukuthi ahambe aye phesheya. Ngiyabonga iy'ngane zakwethu, nibe nosuku oluhle.